ndeko libuwa ukotebera mafungo pano kha Belran News bachikwabalirwa nga Rufu Wachikovele. Majangu alifasi akokhererwa nga madi okunawo osathupiya abahone ubva mwa wa 2022 zichikotutwezwa nga chanduku ya kilima ushimiswa amadi afasi lokalulaho na gomerero ezindu yanga ngudo ntswayo gandiso kha General Science Advances chigwada chabora science chorango pananga Arizona State University choviga uri petruo omao ukhoengedzea nga luvilo lutodawo uva kavili California mwa na mumwe. Khabamere ntswayo andazo kha General ya The Lancet Public Health basedzulusi bari uchimbira maga zwigidi zwa sumbe nga duva zwina mbuyelo kha mutakalo wa mbilu na maluvi vari mbuyelo za mutakalo ziyafana kha mvelelo zovalaho ufana na uchimbira maga zwigidi zwa fumi. Tsedzuluso yorango phanda nga Professor Bo Melody Ding uva University ya Sydney yosengulusa data uva kha ngudo dza futhanu sumbe dzogandiswaho uva kha mwa wa 2014 uswika kha mwa wa 2025. Rivela phanda na mafungo nga ulavelesa litevelaho line lava lauri mapolisa vapulukwane vobva fulo la utodulusa mulandu wongalangala muna wa miṅwaha ya furaru vane vava vothiyo muthapo ubva vuponi ha Nobody Takhalang kha mutapo ukopfi vogumo vonala nga ṅwedzi wa phando na ṅwaha vachikomona kha chimwe cha zwitarata tsini na hayani. Vabebi vawe vovudza mapolisa uri vova vachikotita vachiamba nga lutingo ubva zwenezwo mathomoni ya ṅwaha nga phando uvyoswika kha ṅwedzi wofaho Fulwi une ubva chichecho avathu dovha va muwana pethu uchikatela vona kha lutingo zwiambaro zwi agumo vonala o ambara azvingotalusiwa. Mapolisa vakuita khuwelelo ya uri ani amuvona vige chitichini cha mapolisa cha tsini kana honofonela sejeni wa mapolisa vo Mukhadi Mulope kha nomoro ya lutingo ya 082 728 9831 kana nomboro ya uviga kha yovuchinyi Crime Stop number ya 08610 101. Ako kumangorali mafungo pano kha Belran News mthechelesi basiyango bvela phanda no rutevela une varuwana kha Spotify, X, Twitter, TikTok katina ka YouTube vanga dino vapo vadalela siatari lashu line lava la Facebook line lari Belran News kana rifonela kha 083 861 2263. Mango mafungo ndi vavyelana o chipingani chidaho nda lwa miṅwaha ifhiraho sumbe dzina lithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kuendedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomoro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Awangane swida kha sia la masheleni Belran Brands ndi tshandulo yavo ri vha thusa musi wangane lwa shishi kha sia la masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.